aba basenateri se n'abase biragenda nkuko Blinken byagenze baramucyura se. Ibi bibazo urabona ko ibibazo baje toujours byanze bikunze ni ibibazo nkuko na bya bindi byaje bivuga nkuko Blinken yaje bivuze, ahubwo abantu baragenda bibaza se kubera iki byabaye. Urabona muri Iraq Amerika yirukanse ijyayo birangira ikuye ubutegetsi, jya kwa Gaddafi birangira na OTAN, kubera iki u Rwanda ubona habaho kwakuno kugerageza peti kandi nabo bitangiye raporo bazi bati ibibazo bini bihora bibibazo bini point d'interrogation. Aha ntago ushobora kwibaza na gatoya ngo urebe inyungu aba bagabo bafite mu macakubiri. Ntago ibi bintu byumvikana rwose inyungu bafite mu ndetse hari igihe nibaza se aya na macakubiri bafite na amace cyane amacaku wagira na umva birenze icyo bita amacakubiri pe. Ndabizi ibyo bintu nta muntu utabizi. Umuntu wo mu Rwanda uzaza kangisha impaka upfa ko bava mu mwizerwa ibyo bintu bikurahe, akavuga yuko ibigo by'imfubyi bitagiye mu gihe byo gusema batavuga bati umwana umuryango ushobora kuza ugafata umwana, abana barerewe mu miryango y'amoko anyuranye kandi barakura bariga bagira bate. Ibyo se n'ibyagiye biba. None ubu ngubu ko umwana yarerewe kwa nyirasenge ngo yagiye ngo mu muryango w'abaparimoto ngo afitanye isana, ibyo bita amasano. Ese ko hari abantu bari ku butegetsi ubu ngubu duhanganye nabo, ubu si impinja bari kubyara dutangire tuzikireho icyaha cyabase cyangwa ibyo tuvuga ngo baraduhotora n'iki, dutangire tubishyire no ku bana babo, tubitoza abana bacu kuzakura nabo bavuga bataba ibyo ngibyo muri gukora. Mu by'ukuri ngiye mbibabwiza ukuri, uwibahetse aba yigisha uwo mu mugongo. Icyo kintu muba mukimenya. Hari abo muri kwigisha, sibyo mushobora kubyigisha abana batari bafite naho bahuriye n'ibyo ngibyo bagakura bavuga bati burya koko iyo umuntu iyo wise umugome, iyo wise umuntu umugome cyangwa se iyo umuntu ari umugome n'inshuti ye yose uzayifa, ugasanga birakurira mu muco nyarwanda, birakurira mu muco w'abanyarwanda, bikazafegita n'abana bari inyuma yacu. Isi y'amategeko bavuga ngo icyaha ni gatozi, nicyerekana ko nta mategeko mu Rwanda. Ya mategeko rwose nyeri ureba amategeko barayavogera. Mwabonye hari umukobwa ejo bundi bafunze ava ku rubanza bazarusoma mu cyumweru gitaha, ni kuwa kangaira, ni kuwa kabiri ndumva ari kuwa kabiri hari bavuze bazarusoma. Urubanza ntibarusomye kuwa gatanu, bavuze ko urubanza bazarusoma rya urubanza ntibarusomye kuwa gatanu, icyumweru kitaranagera briskoma. Icyemezo cy'umucamanza turuzasomwa urunuru ntiyaje saruso ngo na hari abajya bavuga bati ya mategeko yabita no kuvogera amategeko hari cyangwa kuyaca amazi no kwerekana ko ntayahari. Iyo tujye twicara tubimenye. Ndabona Karine Kanimba nawe rwose bamwibasiye rwose, so kugira bamugera ngo ni nkundiye ariko macakubiri muri Rwanda ntago ashobora kuzagira. Ariko ngiye narabibonye, hari abana kiragiye intambara irangiye cyangwa se mu intambara irangiye, hari abana bacitse ku icumu bagiye mu miryango. No kuvuga ngo ibigo by'imfubyi byaravuze ngo mufate abana mugende mujya kubarera, mugiye kubarera. Ibisa bishatse kuvuga ko nabi ibyo bavuze kuri ya Karine Kanimba ari nabyo abo bana baboherezaga mu miryango kandi leta iri kubohereza bakuye mu bigo by'imfubyi, nabyo bari bagiye mu ubwo buryo. Kose tujye tureba tunajije tunatekereza. Niba rero kuvuga ngo mubafitanye isano ngo igendeye ku iki ngiki, reba d'abord icyaha umuntu yaba yarakoze uba ari cyo umushinja kugira kurusha uko wakura isano abantu bafitanye. Ntago ibi ngibi byazatuma abanyarwanda, kandi ibi ngibi ari ngiye ubivuze cyangwa se undi muntu duhuje ibitekerezo ya politiki, wasanga ejo ujya bagutwara bakunanabitse. Ntago ibintu byoroshye. Turabona abadepite nabo bamanutse mu Rwanda rero, noneho bahageze se baje gutwara Rusesabagina, noneho baje se mu bindi. Uriya mugabo naho muri Kongo urabona ko ari ibindi biri kugenda muri iyi minsi bihinduka umunsi ku munsi. Ubwongereza rero buti ari mu ngingo 11 murabona muri ya rubanza twari twavuze nyine, urabona ko bari abimukira bashaka bati ntabwo twemera rwose kujya mu Rwanda, bari mu rubanza. Ariko
urabona ko urubanza rwabaye indyankuriki bati mu ngingo 11 hari ingingo enye ngo bavuze bati izo ngingo enye rwose ziramutse zigiye hanze zasenya ubwongereza zakwica diplomasi y'u Rwanda n'ubwongereza. Izo ngingo ni izihenye gusa, ariko ikintu mbona nubwo bavuga bati zira ngingo, burya ibintu by'abazungu biratinda, ntago byanze bikunze burya ikintu bita umuntu ntazabura uzasohoka hanze akavuga ati za ngingo ni izi ngizo, ejo bundi uzazisanga mu binyamakuru ziri kuvugwa pe, ntago zizahishwa, buriya byanze bikunze zagera hanze nubwo byitwa ibanga, ariko ejo bundi uzabisanga byagiye hanze nkuko ya raporo ngo bavuga ngo ni ibanga, ejo bundi uzasanga bimeze gutya. Ariko ziteye amatsiko, urumva ko ari ingingo zishobora kuba zikarishye zikomeye cyane, ingingo bavuga bati zigiye hanze ubwongereza bwahita busenyuka burundu ku buryo utazongera kubona hari karita ni nko kubona uzongera bwahita mbega buta, niho bya bindi bajya bavuga ngo guta isaro mu isabato. Ibyo turavuganaho rero uyu munsi, twongere tuganire hano. Urabona aba badepite bagombaga kuza, babona baturutse Kenya, ko Kenya baje kumvikanisha William Ruto na uriya mugabo, barongera bati tumanuke no mu Rwanda noneho kuri cya kibazo. Urabona havuye Blinken, none havuye nabo badepite, ndabona bicaye ahangaha rwose bameze neza bari kuganira. Noneho rero bageze hano i Kigali, bazanye iki rero mw'ururuga mw'ibi ngibi, baracyura Rusesabagina se baramuzamuka no baramubaha, niba bizi yari itsinda ry'intumwa za rubanda. Ndumva ari byinshi hano tugiye dufite byinshi cyane. Ndabona hano n'ibinyamakuru bya hano naho byavuze kuri Karine Kanimba, baturatsimbarara ku baparimehutu Karine Kanimba ngo aratsimbarara ku baparimehutu, ndabona aricyo bari kumubuza. Karine Kanimba ni ikira. Okay, ndumva badukurikira bakunzi bacu, bakunze baca no yacu bakwisomera ukuri ganza bakagira niko bakuri ganza gusanzwe. Uku no kuri ganza Shekina, murebe niba ikiganiro giciye hano ku kuri ganza Shekina, urebe koko hirya hariho Shekina. Nubona hasi utarakoze subscribe uyikore, twababwiye impamvu yica no kugira ngo tubashe kwavansa ku rugamba turiho. Twarabwiye tuti tugomba gukora aha benshi. Bakunzi bacu rero tubagezaho ibiganiro bigiye binyuranye, ariko mwongere mbibutse ko ibiganiro bica kuri channel zimwe bidaca ku zindi, nicyo twiyemeje kubera ko dufite ibintu byinshi uyu munsi byo kugira ngo tuganireho. Turabibasabye rero kugira ngo dukomeze nyine twungurane ibitekerezo kuri ibi byose. Igitekerezo ufite ugitange, igitekerezo ndafite gitange, kugira ngo nyine twavanse muri urugendo nyine. Uko si ibintu bimeze. Hano rero twatangiye ngira ngo mubibona turaganira ku bintu byinshi bigiye binyuranye, ariko urabona se hari ababaza batese kubera icyo u Rwanda ubona abihugu bigumya biza bibate bibagira inama ngo nuko bagira inama ukabona birabasura, kandi asiritse ibyo bihugu by'ibihangange ibanga bafitanye uyu munsi ni irihe? Gira ngo byo ntawe utabizi cyangwa se utabibona. Ibi bihugu muvuga bibagira inama ntisoma mbike, cyo bitasoma ni ibihugu by'inshuti nyine bafitanye utuntu twinshi. Burya inshutano zagendanye, buryo uzarebe ugendanye n'umuntu kenshi, niyo ubanye n'umuntu kenshi sirita umunandikirana cyangwa se mwarabanye cyane mu buryo bwo hejuru, hari ubwo aba yarakubonye wambuye wenda agufata ifoto akavuga ati ntuzagire uzereka n'ibanga ryanjye. Hari uba yarakubonye urya cyane, hari uba yarakubonye abandi bazi kunyunguta. Ni ukuvuga ngo abantu babaye inshuti baba baziranye utuntu twinshi. Niyo mpamvu burya akenshi usanga hari bya bindi byo kugenda bakarisanya, nyaboneka waciye gutya na gutya, byaterwa nuko ibintu bimeze ati byagenda gutyo ugasanga. Ariko hari igihe birangira nyine ugasanga abantu bashyiranye hanze bari nishaka kamana mbaya ni mbaya, bitewe n'inyungu babona iyo zigeze cyangwa ibintu uko bigeze ntawamenya. Abandi bati kubera iki iyo mu Burundi habaye akantu gatoya. Mu Burundi umupolisi aragenda ku igare, bamubona bamufotora bati dore Burundi bwakoze ishyano, bwakoze sakirire ngo umupolisi wabuze ko agenda ku igare. Intore zikaba ziragikwirakwije. Mu Burundi umupolisi yakubita umuntu bati Burundi bwamaze abantu n'iki, ariko mu Rwanda umuntu yashimutwa akumva ko hari nk'ibisanzwe nta mbega bikavugwa gutyo bikarangira hanga. Ariko akaba ari ibihugu koko usanga ibintu byashyushye bigate mbega igihugu nuko bijya bigenda bijya bibaho. Hagati aho ngaho rero kiriya kibazo cy'abimukira hariya mu Rwanda ngira ngo ushize twarabibonye ku kintu cyo kuvuga bati nta mpamvu yo kugira ngo abimukira bazi. Ngira habayeho urukiko rukuru ruvuga ko bimwe mu bikubiye mu nama y'abaminisitiri ni ukuvuga ngo ikibazo cy'abimukira hariya cyabaye ingoraba, cyabaye ikibazo kabisa.
gikomeye cyane cyakuruye ibintu byinshi cyane kugeza n'ubu ngubu bakigira gute bakiri muri urwo rugamba, bakiri mu rukiko, ndetse bya bindi binakurura n'ibibazo birebire cyane, ubona ko ari ibibazo ari amasezerano y'ibanga, burya aragatsindwa, burya haba hakubiyemo ibintu by'ibanga utamenya, ku buryo ibanga nyine iyo rigiye hanze rishobora kugusenya kuko kiba cyiswe ibanga, kubera iki iryo banga ritaza ngo rimenyekane cyangwa se ngo rijye muri public. Nibyo twavugaga rero dutangira tuti byanze bikunze ikiri ibanga, ejo bundi wasanga cyagiye hanze, kuko burya inyandiko ntizijya zihishwa. Burya ibaze kuki abanyarwanda rero tutibaza ibintu, abantu baje mu gihugu cyacu ntituzi iryo banga uko bagiranye kugira ngo abantu binjire mu gihugu cyacu. Ubuse ryaba ari ibanga ryagiranywe n'abantu, ese d'abord tugiye kwibaza iki kibazo, ikintu cyagizwe ibanga hagati ya leta zombi kandi ari abo bantu, urumva ibintu byagizwe ibanga bidashaka kumenyekana au niveau international kandi ngo ari abimukira, urumva ko mu Rwanda byanze bikunze twebwe twagombye kumenya iryo banga rikubiye mu biki. Ese kubera iki uwaba ntibishoboka ko waba yarisinyira, ishobora kuba ari ibanga ahubwo wasanga riteza abanyagihugu ikibazo. Ibyo se nta kubera iki, kuko ikintu kibanga ushobora kukibaza ute icyo kintu kibanga kimeze gute. Aho niho wibaza wenda rubanda babahishe, wenda igihugu kiramutse gifite intumwa za rubanda, kuko d'abord abo bantu baraviriya bazi iyi ngiyi, hariya aho birarangiye, ibyaho birarangiye ntiwamenya. Noneho twebwe baje mu gihugu, iryo banga ni irihe? Inteko nshinga amategeko uko ibayikora nayo bigomba kumenya ati ko nk'abahagarariye inyungu za rubanda, iryo banga aho ntabwo ari ibanga, aho si ya nama iteza ibibazo, ni ibanga koko rishobora kuba ari rimeze rite, kuko ikintu kibanga urumva ko ari ikintu gikomeye cyane, rimeze rite iryo banga rikamenyekana, ntiri hagati ya des individus, kuko individu burya uranze bikunze, burya bari abategetsi ba leta y'Ubwongereza ari abazavaho ba Boris, n'abategetsi b'u Rwanda ari abazavaho, si tugasanga hari n'uwasinyiye amasezerano ejo uvuyeho, noneho bikareba. Ni ukuvuga rero burya ku bantu bajya mu gihugu, ngewe ko mbibona ari abimukira bava mu gihugu bayabaye mu kindi, mbona nta banga ryakwiriye kubaho, ibintu byaba clair, ahubwo iryo banga ntirige, ko ari byo twagombye kwibaza abanyarwanda bari bo bose, kuki byitwa ibanga kandi ari abantu bava mu gihugu bajya mu kindi tugiye kubakira. Hano urumva ko navuga bati ni ingingo 11 bemeye kugira ngo bashyire hanze izo ngingo, kuko urukiko urumva baburanaga barabisabaga kora amabanga, ariko 10 barazifashe bazigunira na kwenye barazifashe bazigunira mu kwaha, bati ntago isenye rwose, ntibishoboka, ntago bishoboka, tugomba kuzihore, ntago tugomba kuzerekana kuko zishobora guteza intugunda muri rubanda, byaha bajya bavuga ngo guteza intugunda muri rubanda, byakwangisha ubutegetsi abaturage ahari, kuko niba badashaka ko bishoboka nuko bisohoka, nuko nyine hari impagite ziri negative zishobora kugira ngo ngira ko muheruka rero ku itariki, ndumva ni ku itariki zingaira none ziko ari 19, ni kuri 18 rero icyo kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro. Abaminisitiri rero ba UK batsinzweho igice ku gusaba ko inama bagiriwe ikomeza kugirwa ibanga, sibyo ko kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro. Abaminisitiri ba UK batsinzweho igice ku gusaba ko inama bagiriwe ikomeza kugirwa ibanga, batsinzweho igice. Hari aho batsinzweho nyine kuko iyo nama bagiriye ikomezwa, hari inama ngo bagiriwe ahangaha, aho ni inama ku nama. None umunyamakuru rero ku bibazo by'imbere mu Bwongereza no mu bucamanza, none abaminisitiri batsinzweho igice rero ku kugerageza ko gukomeza kugirwa ibanga urukurikirane rw'amagambo babwiwe n'umujyanama kuri gahunda yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro. None rero ku wa gatatu urukiko rukuru rwo mu Bwongereza rwavuze ko bimwe mu byo umujyanama yabwiye abaminisitiri bigomba guhishurwa muri rubanza rwo ku rwego rwo hejuru rujyanye n'iyo gahunda. None rero abanyamategeko bunganira leta y'Ubwongereza bari bavuze ko guhishura ayo magambo byakwangiza umubonano w'Ubwongereza n'u Rwanda, n'umubano w'Ubwongereza n'u Rwanda. Ntago byagira none so ayo masezerano ateye ate ku buryo umubano w'Ubwongereza n'u Rwanda wakwangirika mu gihe ayo magambo yajya hanze, cyangwa se mu gihe ayo masezerano yajya hanze. Ayo masezerano nta nyanga ririmo,
nta kantu kabyihishemo ku buryo uwo mubano utamera neza. None se niba barasezeranye amasezerano meza afitiye inyungu rusange abaturage b'ibihugu byombi, kubera icyo mu masezerano ariyo ashobora kwangiza umubano w'ibihugu? Kandi mu by'ukuri utakwibaza nyine turabyibaza nk'abanyagihugu, uwo mubano ibyo masezerano n'amasezerano bwoko ki ashobora kwangiza umubano w'ibihugu byombi, arakarishya ibyo ari byo byose. Noneho umujyanama rero yari yaburiye abaminisitiri ko leta y'u Rwanda ikoresha iyicarubozo cyangwa se koborezwa igufa mu Kirundi, abatavuga rumwe rero nayo muri politike ndetse ikanabica nk'uko byavugiwe mu rukiko. Noneho rero nubwo uko kuburira ku rugomo muri politike kwahishuwe mu rukiko ku wa kabiri, andi magambo y'iyo nzobere aracyari ibanga. Noneho rero uwo mujyanama wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza izwi nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza izwi nka FCDO mu mpine z'Icyongereza, yari yaribye ku masubiramo Ubwongereza ubugororangingo bw'inyandiko yari yakozwe kuri raporo ya leta y'Ubwongereza ku myitwarire y'u Rwanda mu burenganzira bwa kiremwamuntu. Noneho rero iyo nyandiko yari irimo kuvugururwa mu gihe abaminisitiri bateganyaga kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro. Byari biteganyijwe ko bajyanwayo mu ndege bijyanywe n'iyi gahunda yo kubimura yateje impaka yatangajwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Iyo gahunda yo kujyanwa mu Rwanda nta gusubira mu Bwongereza ifite agaciro ka miliyoni zitari munsi ya miliyoni 120 z'amapawundi, ni ukuvuga ngo miliyari 150 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, miliyari 150. Ayo mafaranga leta y'Ubwongereza yamaze kuyaha leta y'u Rwanda. Ubu leta y'u Rwanda yamaze kuyakacira mu iriri faranga ry'abazungu mwabasaza muri cakire. Ubundi urubanza nimushaka namwe mushyiremwe abavoka muyahe ko bavoka bica urubanza nyine. Yamaze kuyafata, leta y'u Rwanda yamaze kwicikirira n'abategetsi b'u Rwanda bamaze kwicakirira inoti rugikubita, muzizane muzishyire muri transport igabanuke, ibintu bigabanuke, muyongere mu gaciro development fund muha abanyarwanda mu bamara inzara. Niba barayabahaye ndizera ko batazabarega ngo muyagarure sinzi, ariko ibyo kubaza nabyo ndabona ntago bikwiye, byo natwe twarabihakanye, ntago ari ngombwa. None ayo mafaranga leta y'Ubwongereza yamaze kuyaha leta y'u Rwanda. Noneho rero iyo gahunda niba izayabasubiza, niba mutazayabasubiza nyine muyashyire mu bikorwa. Ibyo bintu by'ubundi by'amasezerano y'ibanga, amasezerano yasinywe mu buryo butagize, ku buryo abantu budashobora kumenya ngo amasezerano yasinywe ameze gute, urumva atari ibintu tutamenya. Noneho rero iyo gahunda igamije guca intege abo leta ivuga ko bambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko umuhora wa Canal cyangwa se Channel la Manche. Guca intege burya kugira ngo niba tuvuge ari inzira ngo y'igihogere n'inzira y'agatsibanziba, iyo bakweretse inzira rero batiriya nzira nuyicamo uzahura n'ibibazo. Ubwo rero bavuga bati nugera hari uzajyanwa muri iriya nzira cyangwa tuzakujyana hariya. Ni icyerekana u Rwanda nyine Ubwongereza baravuga bati mubajyane mubakande ku buryo batazongera kugaruka. Ntiwamenya amasezerano wasanga harimo n'idasanzwe ry'ibyo ngibyo. Iyo gahunda rero igamije guca intege yabo leta ivuga ko bityo twabibonye, ariko yabaye itindijwe kubigeza urukiko rukuru rufasha umwanzuro niba ikurikije amategeko. Mu rukiko leta yavuze ko izindi ngingo 10 zavuzweho n'uwo mujyanama utatangajwe izina zikwiye gukomeza kugirwa ibanga aho kugira ngo zikoreshwe nka gihamya muri urwo rubanza rwimirije kuba. Ingingo 10 zigomba kugomeza kugirwa ibanga. Noneho ibi bivuze ko zitahishurirwa itsinda ry'abimukira n'imiryango ikora ubugira neza yari irimo gutambamira iyi gahunda yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro. Ariko mu cyemezo cye umucamanza mukuru wa Lord Justice Lewis yavuze ko ingingo 6
muri izo zavuzweho n'uwo mujyanama cyangwa ibice byazo zikwiye kuba mu rubanza rwo mu kwezi gutaha kwa 9 ingingo 6 mu 10 muzavuzwe. None yavuze ko ingingo enye zikwiye gukomeza kuba ibanga zose kubera kwangiza zatera ko ku rwego rw'ububanyi n'amahanga. Ni ku rwego rw'ububanyi n'amahanga n'ubavuga mu Rwanda gusa ntago ari ku Rwanda gusa, ni ku rwego rw'ububanyi n'amahanga. Bivuze ko Ubwongereza bwaba bugaragaye, bwaba busebye neza mu buryo bugaragara. Yagize ati ndemera ko uko guhishura kw'ingingo 10 kwatuma hiyongera ibyago bya nyabyo byo guteza kwangirika gukomeye ku mubonano w'amahanga n'ubwami bw'Ubwongereza, by'umwihariko ku mubano wabwo n'u Rwanda. Urumva singingo ntago zoroshye, zirakomeye. Ndabizi ko leta ibona gahunda yuko abashaka ubuhungiro ubusabe bwabo bufatwaho icyemezo mu Rwanda nk'uburyo bukomeye bwo guca intege abantu kugira ngo ntibashake kwambuka umuhora wa English Channel mu mato cyangwa mu bundi buryo. Noneho guhishura iyo nyandiko ivugwaho muri uru rubanza byabangamira ikorwa ryishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda. Akamaro nka gihamya. Twakomeje rero, abyumvise hari ingingo zigomba gushyirwa hanze, hari zigomba kuzaburanwa mu rubanza mu buryo bugaragara, hari n'ingingo zigomba kuba zihishe kubera ko babona nyine Ubwongereza bwabugiye hanze, bwaba amabuno y'inkoko mugani wa David yabagiye hanze ku karubanda. Izo ngingo rero hari yose abantu benshi bazabimenyerega biriyerega buri kiri mu bantu. Ndakurahiye uzarebe, turagenda gutya twahura nawe nkakubwira nti we ntiwari uzi ko nsanze hariya hirya umugore ari gukubita umugabo. Umugore tuzi kuri umugore wariya kwa kana hakubita umugabo we, atariko ntuzabivuga utazasebya uriya mugabo. Ntuzabivuge. Yagenda rero yagera hariya hirya ugasanga wabibwiye ni umugore wabibwira umugore muyenzi we. Umugore yagera hirya akabibwira umugabo ati ntuzabivuge. Umugabo yahura n'inshuti ati uriya mugabo yaragowe arakubitwa n'umugore, atariko ubigira ibanga. Uri natwe tuzabigira ibanga, ugashiduka yawe uzabigira ibanga bigarutse handi byahereye. Nuko nkuko rero uzabigira ibanga bigenda burya ikintu kiri mu bantu byanze bikunze kiragira impress ibintu by'abazungu buriya hari abazaza akabishyira hanze. Noneho rero akamaro nka gihamya rero kw'ibi bintu ariko umucamanza yavuze ko kubera ko urubanza runini rwo mu kwezi kwa 9 rugomba gufata icyemezo niba kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro bikurikije amategeko. Abarega n'urukiko byakeneye kwiga ku bimenyetso byinshi bishoboka. Yavuze ko bimwe mu bigize izo ngingo z'umujyanama bizagira akamaro nka gihamya kandi ko biri mu nyungu za rubanda kurusha ibyo leta y'Ubwongereza itanga nk'impamvu z'uko bikomeza kugirwa ibanga. None umucamanza mukuru wo wita Lord Justice Lewis yagize ati ndabizi ko hari inyungu ikomeye ku bwa rubanda mu kutabangamira umubano n'amahanga na leta y'inshuti. Ndabizi ko hari inyungu ikomeye ku bwa rubanda mu kutabangamira umubano n'amahanga na leta y'inshuti, ariko icyo gitekerezo kirushwa agaciro n'inyungu rubanda iri mu gutuma hagerwa ku makuru ajyanye n'uru rubanza n'ikirego cy'ukuntu hari amakuru asanzwe ari ahagerwa na rubanda. Ikinyarwanda ko gikomeye ati ndabizi ko hari inyungu ikomeye ku bwa rubanda mu kutabangamira umubano n'amahanga na leta y'inshuti. Ati ibyo ngibyo ndabizi, ariko icyo gitekerezo kirushwa agaciro n'inyungu za rubanda iri mu gutuma hagerwa ku makuru ajyanye n'uru rubanza n'ikirego cy'ukuntu hari amakuru asanzwe ari ahagerwa na rubanda. Noneho amagambo uwo mujyanama yakoresheje uko yakabaye
nta na kimwe kivuyeho ntarashyirwa ku mugaragaro. Leta yahawe igihe cyo gutekereza ku bujurire. Mu gihe iki cyemezo cy'umucamanza cyarangira ari cyo gikurikije ayo magambo y'umujyanama, ashobora gushyirwa ku mugaragaro mu kwezi kwa 9, mu kwezi gutaha. Abimukira bari baratoranyijwe ngo boherezwe mu Rwanda mu rugendo rw'indege rwa mbere rwaburijwemo, hamwe n'ibitangazamakuru bitatu aribyo BBC News yafunzwe mu Rwanda, harimo n'ikiganiro Newsnight cya BBC, ibinyamakuru nka The Times na The Guardian basabye ko iyo nyandiko ishyirwa ku mugaragaro. Ibi binyamakuru buriya bizayihiga mpaka biyibonye. Sejo bundi na biriya bavuga ngo ni ibanga. Ntabwo turimo kugurisha abantu, ariko Kagame ngira ngo reka twisubire kwizi nkuru se. Kagame ati ntabwo turimo kugurisha abantu. Ambasaderi wa UK nawe mu Rwanda yari yaburiye ngira ngo iyi nkuru mwigeze kuyumva ku itariki ya 20 z'ukwa 7 2022, ivugurwa kuri 21 z'ukwa 7. Noneho bita noneho yavugaga ngo ambasaderi wa UK mu Rwanda yari yaburiye kutajya mu masezerano yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda, yari yatanze gasopo. Ni inkuru yanditse rero na Mark Easton. Noneho inyandiko zitari zarigeze zibonwa mbere zo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza zijyanye n'amasezerano yakuruye impaka yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza zagiye ahagaragara. Inyandiko imwe ihishura ko isesengura rifatwa ko ritarimo amarangamutima, ritabogamye kandi ryigenga ku mutekano mu Rwanda, ryakozwe n'itsinda rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ry'amakuru ku gihugu, Country Policy Information Teams cyangwa CPIT, ryagejejwe kuri leta y'u Rwanda ngo igire icyo irivugaho n'icyarihindurwaho mbere y'uko ritangazwa. Mwumve neza, Minisitiri wari ambasaderi mu Bwongereza yari yavuze ati nyaboneka désormais. Ariko ba Boris bagumya guforusa, bagumya gupusa. Kubera iki? Kubera ya masezerano y'ibanga bari kuvuga badashaka gushyira ahagaragara. Mu gihe ambasaderi uba mu gihugu uzi ko ibintu bimeze, ariko babwira ati reka ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ngiye mbyemera kubera ibibazo biri mu Rwanda. Undi nawe ati gutya na gutya. Turaza kureba Kagame nati ntabwo tugurisha, twaguza abacakara cyangwa se ikihari, turareba ko nibo bantu bose bari abacakara. Turanawe icyo bivugaho mukangira ngo mumvise akantu nakomojeho. Noneho mu gitekerezo rero cy'ingenzi cyagejejwe ku rukiko rukuru mu Bwongereza, abanyamategeko bunganira abamagana iyo gahunda yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro bavuze ko ibyemejwe ko itsinda rya CPIT ryigenga bigoye kubihuza n'ukuntu leta y'u Rwanda yahawe umwanya wo kugira icyo ivuga mu mushinga wa nyuma w'inyandiko iryo sesengura, no gusaba ko hagira ibihindurwa mu nyandiko bijyanye n'imyitwarire yayo ku burenganzira bwa muntu. Byanamenyekanye ko mu mwaka ushize ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yohereje ubutumwa bw'akazi memo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ayigira inama yo kutagirana amasezerano namwe n'u Rwanda ku basaba icyo bita ubuhungiro. Asaba ubuhungiro abimukira yuko nibaza abantu bazabyishimira. Noneho yanenze uburyo u Rwanda rwitwara ku burenganzira bwa muntu n'uburyo inzego z'umutekano zikoresha imbaraga z'umurengera, aburira ko amasezerano ashobora guteza ibibazo ku izina ryiza ry'Ubwongereza no kugira ingaruka ku bushobozi bwacu nk'uko bugenwa n'abaminisitiri bwo kubaza ubutegetsi bw'u Rwanda ibibazo bigoye.
noneho mu butumwa yatangaje kuri Twitter ku mugoroba wo kuwa gatandatu, ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Omar Dale yavuze ku makuru yo mu bitangazamakuru avuga ko ku bufatanye bw'Ubwongereza n'u Rwanda no ku nyandiko zo mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu mu mwaka w'2021 yavuze ko we yabaye ambasaderi mu Rwanda guhera mu kwezi kwa karindwi 2021, byumvikanisha ko izo nyandiko zivugwa ari iz'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya wo bita Joe Lomas, ariko yongeyeho ko ari ibisanzwe kuba abategetsi b'Ubwongereza baha amakuru abaminisitiri b'iki gihugu mu gihe cyo gukora igenamigambi. Noneho BBC ntibazwa ibivuye ku zindi mbuga. Ambasaderi Daire yavuze ko igihugu cye kigishishikajwe no kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu rwego rwo gusenya ubucuruzi bw'ibico by'abagizi ba nabi no kurokora ubuzima. Avuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye, niko ambasaderi icyo gihe yavugaga. None mu kwezi kwa kane Minisitiri w'Ubutabera bw'Ubutegetsi mu kwezi kwa kane uyu mwaka Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza Priti Patel yakoreye uruzinduko i Kigali gusinya amasezerano kohereza abasaba ubuhungiro. Aha yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta. Hano ndamubona ku nkuru yafashwe na Reuters. Ati rero aje gusinya base bayasinya na Biruta burya mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza Priti Patel yakoze uruzinduko i Kigali gusinya amasezerano kukohereza abasaba ubuhungiro. Aha yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta. Ari amasezerano ni Biruta bayasinye? Mumbwire, mutwibutse neza tutaba twaragize wenda byabaye byinshi. Izo nyandiko rero zikubiyemo ko iyo gahunda yananenzwe n'abategetsi bo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'abo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza, baburira ko mu gihe ayo masezerano yaba ashyizweho umukono byasaba ko twitegura kugabanya aho Ubwongereza buhagaze ku kuntu u Rwanda rwitwara ku burenganzira bwa muntu no kwirengera, kwemera kunengwa n'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza n'imiryango itegamiye kuri leta. None se Ubwongereza niba bwaragiye butanga ubundi amaraporo buvuga buti u Rwanda ni igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, u Rwanda ibi n'ibi, barangiza buti tugiye koherezayo abimukira. Urumva iyo contradiction? Iyo contradiction rero nta kuntu yaba itumvikana mu gihe uvuga yuko raporo zihari ntacyo Ubwongereza nabwo bukavuga ibyo ngibyo. Noneho rero ku itariki ya 22 ngira ngo murabizi ukwezi kwa 4 2022 niho Paul Kagame ku nshuro ya mbere ku mugaragaro yavuze ku masezerano yabo. Ni ikinyamakuru rero cya BC cyasohotse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 4 yakivuga. Hano haragaragara ifoto ya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson na Paul Kagame mu mwaka wa 2018 kugira ngo bari i Londres kumva hashize imyaka 4. Noneho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihugu cye kitari mu bucuruzi bw'abantu ubwo yavugaga bwa mbere ku masezerano n'Ubwongereza yo kwakira abimukira bavanyweyo. Amasezerano yasinywe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bombi se cyangwa ni nde wayasinye? Kagame yari mu ruzinduko muri Congo Brazzaville, Jamaica na Barbados ubwo aya masezerano yasinywaga, bikaba inkuru yavuzwe henshi ku isi. Kagame yari mu ruzinduko muri Congo Brazzaville, Jamaica na Barbados ubwo aya masezerano yasinywaga. Abategetsi b'u Rwanda n'Ubwongereza n'ubu baracyagowe no gusobanura ishingiro ry'aya masezerano yigerageza u Rwanda ruzakiramo miliyoni 120 z'amapawundi yo gufasha gutuza abo bantu. Abategetsi b'u Rwanda n'Ubwongereza n'ubu baracyagowe no gusobanura ishingiro ry'aya masezerano yigerageza. Urebe mu Bwongereza bahagurutse bari kurega leta yabo bati yerekane iki mu Rwanda, ureko hari uwavuga mu Rwanda ari inteko ntishobora kubaza niki, ntabwo ushobora kubaza ngo ibi bintu by'aya masezerano bimeze bite biri kwibazwaho
kubera iki amasezerano abibanga, ubundi bibanga kubera iki? None abategetsi b'u Rwanda n'Ubwongereza n'ubu baracyagowe no gusobanura ishingiro ry'amasezerano. None mu bihugu byombi ku buryo butandukanye, abantu ku giti cyabo, abanyamadini, amashyaka ya politike n'imiryango iharanira uburenganzira yamaganye aya masezerano. Hano mu Rwanda abantu bamaganye aya masezerano ni abantu bari muri opposition. Hano hari ndibutse PS Imberakuri n'andi mashyaka turi kumwe hano, ndetse no mu nteko hari ndumva nese ni ba Frank nabo batavuze ko aya masezerano adakwiye, sinibuka neza ariko birashoboka. Urumva rero ko natwe hari abantu bamaganye ibyerekeye aya masezerano, kuki amasezerano ari hagati y'amareta yombi kandi abaturage batazi. Mu Rwanda mu nteko ishinga amategeko mutwibutse ba Frank murimo bababwiye ko aya masezerano mwebwe izo ngingo 10 ni zingahe, baba barazibabwiyeho kugira ngo tumenye ibyo ngibyo. Noneho rero aho ababimukira bazatuzwa i Kigali naho ntihavugwaho rumwe, kuko ari inzu y'igorofa igituwemo bake mu bana b'imfubyi yubakiwe icyo gihe, ariko twibuke ko bazikuyemo bakanebereka ko bameze neza. Abanenga kohereza abimukira mu Rwanda nta bisubizo batanga. Uwo ni Patel. Noneho mu kiganiro nabo muri Brown University yo muri Amerika, Perezida Kagame yavuze ko Ubwongereza bwegereye u Rwanda kubera ibyo twagezeho ku kibazo cyo muri Libya. Kubera ibyo twagezeho ku kibazo cyo muri Libya. Yavuze ko mu mwaka wa 2018 ubwo yari akuriye umuryango w'ubumwe bwa Afurika yiyemeje ko u Rwanda rutuza abimukira baheze muri Libya bananiwe kwambuka inyanja ngo bajye i Burayi. Kuva icyo gihe abarenga hafi 1000 bamaze kuzanwa mu Rwanda, kandi 2 bya gatatu byabo bamaze kuhava bajyanwa mu bimwe mu bihugu by'i Burayi na Canada. Yavuze ko iki ari igikorwa kirimo kugenda neza, kandi ati ntekereza ko abantu babirebaga nk'Ubwongereza n'ibindi bihugu by'i Burayi bifite ibibazo byabimukira. Ati naho byahereye mu by'ukuri kutwegera, n'amasezerano yo gukemura ibi bibazo byahereye icyo gihe. Amashyaka abiri rero atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yavuze ko aya masezerano adashyize mu gaciro. Asaba leta kwita ku bibazo by'imibereho mu gihugu mbere yo gukemura ibibazo by'igihugu bikize. Asobanura ikibazo cy'abimukira, ubucuruzi bw'abantu, Kagame yavuze ko ukuri kw'ibiriho ari uko ubajije umunyarwanda usanzwe cyangwa umunyafurika usanzwe niba yishimiye aho ari, niba ashaka kujya i Burayi cyangwa muri Amerika atazuyaza. Ibyo yandi tujya tuvuga tuti abanyarwanda dufite impunzi nyinshi cyane, dufite abanyarwanda benshi batagera mu gihugu, ko bitaho tukabazana aho kugira ngo twite ku banyamukira cyane. Twakora igikorwa cyiza cy'ubunyangamugayo cyo kwita ku banyarwanda cyane bene wacu bakagaruka. Noneho rero ati guhitamo kwa mbere kw'abo bantu ni yego turashaka kugenda rwose tujyaneyo. Yemeza ko ari ikibazo cy'imyumvire ngo kuko bashobora no kujyayo bakabaho ubuzima bubi kurusha ubwo barimo iwabo. Avuga ko aho ari ho abagurisha abantu bahera. Kagame avuga ko muri ariya masezerano u Rwanda rugiye gufasha Ubwongereza gukemura ikibazo cy'abakora ubucuruzi bwo kuhajyana abantu. Yongeraho ko byaba ari ukwibeshya kwibaza ko u Rwanda ruri gufata gusa amafaranga ngo rwakira bimukira. Ati ntabwo rwose turi mu bucuruzi bw'abantu, ahubwo turimo gufasha. Ntabwo turi mu bucuruzi bw'abantu, ahubwo turimo gufasha. Faranga ripfa kuba ryaraje, ibindi ubwo tuzareba nyuma. Nuko nguko rero nuko nguko ibyabimukira bimeze. Nuko ane biri hano ni byinshi cyane kwa bimukira. Kugira ngo twavugaga yuko aba bantu bashobora kuba baje mu Rwanda
reka turebe neza bano ba minisitiri se bazanywe n'iki. Bano bantu Perezida Kagame yahuye n'abagize inteko y'Amerika. Tuvuye muri USA tugeze muri Amerika imaze iminsi twotsa igitutu. Free Rusesabagina mukuru ingabo muri Congo barahava se, noneho babyemeje neza ngira ngo bari bamaze iminsi rero muri Kenya, ariko uyu munsi nyine bageze mu Rwanda. Turebe icyari kibazanye. Bazanywe n'iki? Bazanywe n'iki? Noneho Perezida Kagame yakiriye abagize inteko ya USA batangiye uruzinduko mu Rwanda uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani 2022. Noneho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rero yakiriye abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA batangira uruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje iby'uru ruzinduko rw'abadepite n'abasenateri kuri wa 19 Kanama 2022 bigira biti: uyu munsi muri village Urugwiro Perezida Kagame yahuye n'itsinda ry'abagize inteko ya USA bayobowe na Senateri Chris Coons. Byakomeje biti iri tsinda ry'abasenateri 3 n'abadepite 3 riri mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 3 rugamije gutsura umubano uri hagati y'u Rwanda na USA. Abandi bayobozi bafashije Perezida Kagame kwakira iri tsinda barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc, uretse gato Mujawamariya Jeanne d'Arc, hakazamo uwo bita Mujawamariya Jeanne d'Arc, hakazamo uwo bita n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB Claire Akamanzi, n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano iyo bita NISA Major General Joseph Nzabamwita. Iri tsinda ry'abagize iyi nteko ya USA rigeze mu Rwanda nyuma y'uruzinduko ryagiriraga muri Kenya, aho ryaganiriye n'ubuyobozi bw'iki gihugu ku mubano bifitanye ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Uruzinduko rwaryo mu Rwanda rukurikiye urwo umunyamabanga wa USA Anthony Blinken yagiriye mu gihugu ku itariki ya 10 n'iya 11 Kanama 2022. Blinken nk'uko yabitangaje yari yazanywe no gutsura umubano na USA n'u Rwanda, umutekano w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umugororwa Paul Rusesabagina. Nicyo kigiye cyari kimu, ariko icyo twibagiye ko harimo ibyo bita human right, ikibivugwa ku mfungwa za politike n'ibiki n'ibintu byinshi cyane. Hano rero turabona ko abo badepite bahagararanye banifotoje nabo ngabo. Ubwo nizere ko ikibazanye nabyo birasa n'ibyo ngibyo. Tuzareba nyuma ikintu kizagenda kivamo uko iminsi igenda iza umunsi ku munsi. Abadepite nabo se bazanye ubutumwa nk'ubwo Blinken yari yazanye. Tukadutegereze turebe. Hano rero reka hano hari abavuga Bolingo Rashid ati ko ndeba USA Parliament yimukiye mu Rugwiro. Noneho akaza Hadiji Juma, kira ni ikinyamakuru cya Bwiza twari turi gusoma, ariko cyo ku itariki z'uyu munsi nyine twavuze iyo tariki twavuze 19 z'ukwa munani 2022. Ndeka Kagame baze bakende mu matwi bagahende nka bimwe bahenda Zelensky ibiriko biraba muri Ukraine bizimukira mu Rwanda ni kajanago. Yego ikinyarwanda ni kirundi ahari. Noneho Steve Sultan nyamara bari bazungu bari kwikururira mu Rwanda bya hato na hato, mubirinde nta cyiza kibagenza pe. Noneho Leonard Shyaka ati Rusesabagina wabo baramushaka bubi na bwiza. Noneho Londres Africanist yahuriye na bohe interuro y'inkuru zanyu. Noneho Tuyisenge Fisi Gilbert ati baje kwinginga igisi
noneho uyu nati mbega uyu nguyu barizi kabisa, uyu nguyu umanza abagabo iwabo nta kazi bagira ko mbona bashishikajwe n'iby'u Rwanda byabo barikemuye ryari. bo nizo nkuzo nizo komanteri ziriho ahangaha muri rusange, ariko ikiri kugaragara ahangaha cyane cyane tubona n'urwo ruzinduko rwabo ngabo Blinken asanga ikibazo cya ariko reka tubane turebe gato inkuru ya Kanimba Karine. Bya Karine Kanimba nawe hano ndabona hari akabaye ari kumubwira bati Karine Kanimba ni ubuhe bwoko, ariko umukobwa ahuza urugwiro n'uwiyita papa we cyangwa none hano hari ndabona banditse ngo Karine Kanimba kuki utsimbarara ku baparime Hutu nka Rusesabagina kandi politike yabo yarakugize imfubyi. Ubwo se utaniye he na Nkundiye wahakanywe ibishahu bya Serushya reka turebe. Nkundiye wahakanywe ngo yahakanywe ibishahu ngo byase amaye ariko se Karine Kanimba si umukobwa wa Rusesabagina, niba yaranamwadobusa ariko yaramureze. Ibyo ari byo byose ntago yamuhatse, yamugize umwana we. Bitandukanye nuko rero wahakana umuntu n'ibishahu byaso. Abana bubu ntago bakumva icyo Kinyarwanda. Noneho urebe iyi nkuru, Karine Kanimba kuki utsimbarara kuba parime Hutu nka Rusesabagina kandi politike yabo yarakugize imfubyi. Ubwo se utaniye he na Nkundiye wahakanywe n'ibishahu byase. Wabyumvise? Noneho ahasaga mu mwaka w'1880 umugabo Nkundiye ukomoka ku Ijwi yaje guhakwa mu Rwanda atorotse se Kabego bari bamaze kwangana. Uyu Kabego wategekaga Ijwi yaje gushahurwa n'ingabo za Rwabugiri ku rugamba rwo kwigarurira icyo kirwa, maze ibyo bishahu bye ubugabo bwe bizanwa mu Rwanda nk'umunyago. Ariko mana cyakora mujye muza mutubwira amateka, burya ariko abantu bagira intuza inzika zigira aho zituruka hari ariko bisu kwamamaza urwangora. Noneho wita Giharamagara wa Rwakagara nawe wari umutwaro ukomeye mu gihe amateka muyavuga tu. Yasangiye ubuki na Nkundiye maze bamaze kubusinda bararakaranya, niko gucyurira Nkundiye ati nubwo uri umutoni kwa Rwabugiri kubera kugambanira so, ujye wibuka ko uhakanywe n'ibishahu bya so Kabego. Nkundiye byaramubabaje cyane ahitamo gusubira iwabo ku Ijwi, naho havuye insigamigani igira iti incyuro mbi yasubije Nkundiye iwabo. Karine Kanimba ntaho ataniye na Nkundiye wahakanywe n'ibishahu bya se. Yewe cyakoze mana yandi. Gusa turi gusoma ibintu nyine nimugire ngo niki no gusubira mu mvugo cyangwa iki, no kwerekana ibiba biri mu nda y'ingoma iby'ingoma ziba zitekereza. Ari utaba yabonye ibi ngibi kugira ngo mubyumve. Cyakora kugeza ahangaha ikintu maze kumva icya mbere, uwo mwana waje uwo Nkundiye yari yagiranye ibibazo na se, niko guhungira ku Ijwi rero agambanira se. Ariko kugeza iyi saha uretse aba bari kubwira Karine Kanimba ngo yitandukanye na se, urumva kubimubwira nta kibazo aragirana na se ku buryo amuhunga, nta n'ikibazo afitanye na se ku buryo amuhunga, ahubwo ari kugira gute, ahubwo iki ngiki niho gukwiriye urwango, kwerekana ngo wa mwana we ngo nubwo ngo uri kugira gutyo ngo ariko ngo so ngo nguriya ngo ntago ari so, ngo ntawo muhuriye, ngo ni iki n'iki, ngo ni intera hamwe. Ibi se byaba bitaniye no kubwira. Murabizi ari cyo cyageze bakura abana mu bigo by'imfubyi babahereza abantu, sibyo? Bari abana baracitse ku icumu, hari abagiye kurerwa n'abandi n'indi miryango y'ubwoko bagiye banyuranye ngiye mpazi, sibyo? Abo se no kubabwira ngo no kwerekana no kushaka kubereka iki se? Bya rwango bahora basirikiza mu bantu bangisha abantu abandi. Ibi ngibi ntabwo neza Rusesabagina aregwa kwica, hari ubwo Rusesabagina aregwa gukora genocide cyangwa iki? Tujye tuvugisha ukuri kandi tunareba ikirere. None rero reka dukomeze turebe mwumve. Baravuga ngo kubiba urwango n'ingengasi mugane. Karine Kanimba ntaho ataniye na Nkundiye wahakanywe n'ibishahu byase.
mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi umubyeyi wa Karine Kanimba witwa Thomas Kanimba yishwe n'abasangiye ubuparimehutu na Rusesabagina. Gusanisha ibintu ndabyanga. Ngo niba kanaka yarishwe n'abasangiye ubuparimehutu barabusangiye, uretse ko iki bita ubuparimehutu bishatse gusobanura icyo ubundi bajye banabivuga. Ni ubwoko bw'abaparimehutu n'abasangiye iki? Ngo yishwe n'abasangiye ubuparimehutu ariko ntiyishwe na Rusesabagina. Cyangwa hari umugambi w'ubufatanyacyaha se? Rusesabagina aba yarafashwe agafungwa, harabaye ubufatanyacyaha. None uwo mwana akimara kuba imfubyi, Nyirasenge Tasiyana Mukangamije ari nawe umugore wa Rusesabagina yaramuraruje. Se burya ni Nyirasenge akaba ari n'umugore wa Rusesabagina narerwa na Nyirasenge, ari mu rugo. Yaramuraruje amujyana kuba mu muryango ufitanye isano n'urupfu rw'umuryango we. Ibi bisobanuye ko Kanimba ahatswe kwa Rusesabagina nkuko ntago ahatswe. Yagiye kwa Nyirasenge, nibura we yasanze Nyirasenge arakirwa mu muryango. Ahubwo none se tuvugisha ukuri rwose mbabwire, leta y'u Rwanda hano yafashe igihe iravuga ngo abana bave mu bigo by'imfubyi babashyira mu miryango. Ngenzi n'umwana wabaye benshi ndabaza, ntago bafashwe ngo bajyane nibura no mu bwoko baturukamo, bagiye no mu bwoko ahubwo badafitanye isano. None se bari bahari bahahatswe? Leta y'u Rwanda yari yohereje icyo gihe abo bana ngo bajye kuhahakwa cyangwa baragize? Tujye tureba, murebe ibi bintu. Babakuye mu bigo by'imfubyi kugira ngo babwire ngo imiryango ibakire bajye kubahaka. Maze rero ibi ngibi rero mu by'ukuri iyo umuntu wo muri opposition bivuze umwanzi w'igihugu, icyo ugasanga ibintu bindutse ibindi. Noneho se ahangaha Rushyashya yanditse birajya gusa na bya bindi igihe cyandika. None se murashaka niba natajyaho ngaho ngo basangiye ubuparimehutu n'abamuhekuye? Muri kumva nyine n'ibyo ngibyo bavuga ngo ubuparimehutu n'ibiki icyo bashatse kuvuga. None se yari kujya hehe? Ni ukuvuga ko yagomba kujya noneho mu bwoko bwabo bakaba aribo bamurera se? Nicyo byaba bishatse gusobanura. Ndagira ngo mu bisobanure neza, mujye muvuga ibi mu byumvikanishe neza. Ibi byaba bishatse gusa murashaka gusanisha ibintu na bimwe nuza igihe cyanditse gihita kibisa kivuga ngo M23 n'abaranga. Cyakora dufite ibibazo n'ibyo mwirwa muvuga, ntago ibintu byoroshye. Nkuko rero Nkundiye yahakanye uyu nyuma y'imyaka 28 bamutoraguye, Karine Kanimba ntakiri umwana ugwa mu ziko. Iyo aza kuba atekereza neza ntiyari kuba ari umuzindaro w'abagome, yari kuba yaramenye ko nta mpuhwe zo kumurera kwa Rusesabagina bigeze bamugirira, ko ahubwo bateganya kumugirira igisabisho nkuko bimeze ubu ngubu. Igitangaje kandi kinababaje ariko nuko akiziritse kuri politike ya Rusesabagina, Twagiramungu n'abandi baparimehutu, dore ko yayobotse inzira yo gusebya u Rwanda n'abakozi barwo, agashimagiza abamumazeho abantu. Bandese ko mubarege nicyo cyiza kubyerekeranye ibyo ngibyo. Ariko ikintu mbona nanone hari imvugo nkunda kubona, wagashimagiza abanga u Rwanda, abasebya u Rwanda. Muzasobanukirwe u Rwanda iyo uvuze ubutegetsi bw'u Rwanda, imikorere yabyo mibi n'iki yose, cyangwa se utavuga rumwe ngo wanga u Rwanda ni mwe. Aha kantu ntago rwose njya nkemera. None umubyeyi nyawe ntiyagira irari ryo gusa. Reka ibingibi mbigarukiriza ahangaha, ntago ibi nakomeza mwaya mateshwa, ibingibi birabya bigize ahangaha. Reka nkupira ahangaha, ntago ibingibi nongera kugira, kuko ibi bizamwe imvugo nyandagazi biki n'ibiki. Aka nuko rero dore iki ngo ni Rushyashya da, ngo ni Rushyashya mwoka byaramwe. Azamwe ibintu wagira ngo ni wa wundi amamagaraga ntuka kuri mama n'ibiki wagira ngo niwe wacyanditse, ariko bita bikwereka imvugo aho zituruka n'imvugira aho zituruka. Ni ibyo ngibyo. Harimo Karine Kanimba wishakira amaramuko
mu kuburanira shitani, ibintu nk'ibyo ngibyo. Karine Kanimba reka gusembera aho yanzwe, umubyeyi nyawe niyatu mise nanabifungira ahangaha hatagira umwana uzabibona kuri cano yanjye narasomye ibintu nk'ibi ngibi, kandi tugomba guha abanyarwanda urugero rwiza. Ntibabisiba nabo abangabo uzabishaka azabibona aho ngaho. Ibintu nakwita ko ari ibikorwa, harimo imvugo nyandagazi n'ibindi bidakwiye kandi bitanubaka binunga abanyarwanda muri rusange. Nibyo nari ndi kuvuga ahangaha, kandi navugaga nti imiryango y'abana bacitse ku icumu yagiye nakirwa n'abantu benshi nka Songo, wanakiriwe na Nyirasenge. Kumva ari Nyirasenge w'umuntu abakomeye, yanakiriwe na Nyirasenge, ubaba kwa Nyirasenge. Ni n'umuryango none wamwakiriye, noneho abana bakiriwe n'abatafite aho bahuriye n'imiryango, bakagenda bakabakura mu bigo by'imfubyi bakabagiraho. Abo bari bagiye guhakwayo se? Bajyaga bagakora imirimo bakagira gute, bariga bararangiza bakina bake, ariko se aha nta warubara mwa bantu mwe iby'u Rwanda n'abanyarwanda. Ndanjye mbabwira nti no gusenga Imana ibintu bikarangira, uko ibintu nk'ibi ngibi bijya bitera turigisha tukavuga, ariko ari aho bigera ugasanga yawe. Hano rero RDC Muvuntu, ese u Rwanda rufite imbaraga zo guhangana na SADC mu ntambara rudashyigikiwe? Hano ni inkuru nazo nduzi ziri guhita ahangaha. Kinshasa, Blinken akabasanga ikibazo cya Muvuntu kigomba gukemurwa. Twasomye ibintu byinshi cyane, reka tuzabigaruka aho ngaha ubutaha, ariko ibyo tugiye tubonamo mu buryo bugiye bunyuranye ndumva atari ibintu byoroshye. Bababwira nti dufite urugamba rukomeye cyane, turi ku rugamba rutoroshye, hariya iki kintu cya Parmehutu, iki kintu ikintu ahangaha twagombye kureba, two kurebera abantu mu bwoko. Ngiye mpora mbibwira aba bantu bo mu Nkotanyi cyane mukunda kuzana ibintu by'ubwoko, mushyira ubuntu by'ubwoko imbere, bwoko ironda koko. Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda muri icyo gihe, arinda iyo mushwana aragenda. Niba yari afite ibyaha bigendanye n'ubuparmehutu, niba kiritwa umuparmehutu ari icyaha, cyangwa niba yari yaragikoze, cyangwa se niba hari abantu yishe, ngiye icyaha nakagombye kugira ni icyaha ubwo buparmehutu bwawe wenda bushobora gukurura kigendanye wenda n'ibyabaye, yaba mu mateka y'ibyabaye cyangwa se iki. Ntabwo Twagiramungu yagombaga kuba minisitiri w'intebe kiriya gihe muvugamo ngo arindi yabacikaho, narindi yahunga yigendere, anagaruke yongera ajya kwiyamamaza kugira ngo abe perezida wa repubulika, narangiza yongera zinga ibyo yisubireyo ku mahoro. Ibyo ngibyo hano rero mu by'ukuri ndabyita ko ibindi ari ibingibi bimwe muvuga ngo gutanya abanyarwanda cyangwa se gukurura amacakubiri, nabyo n'ibingibi niko byaba bigaragara. Rusesabagina nawe yarazanywe aregwa ibya FRN ahangaha, ntabwo yazanywe kuri mandadari ya jenoside cyangwa se ibindi. Kuba rero yaba afitanye isano n'ababa barakoze icyaha. Hano mu Rwanda hari abantu benshi bafitanye isano n'abakoze ibyaha, sibyo? Hari abantu bafitanye isano n'abakoze icyaha, cyane cyane ko niyo narebye ushobora gusanga n'uwanditse iyi nkuru wasanga wenda hari nka Nyirarume n'urugero, nawe bafitanye isano cyangwa se undi wundi. Ibi rero ntabwo ari ibintu byahagombye kwirwa bivuga ku muntu w'inzirakarengane ku buryo ibintu byakagera ahantu aha. Nta bumwe n'ubwiyunge twazabona nyabwo mu banyarwanda, ahubwo twazahora muri bya bibazo. Bimwe njya babwira nti ni bya bibazo abanyarwanda bahora bikururira, bitajya birangira kandi bihoraho amanywa nijoro, bihoraho umunsi ku munsi. Bakunzi bacu rero, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ndumva tuganye ku musozo w'ikiganiro twari turimo turi kugirana rwose, ariko mu by'ukuri reka dusoze, tuzongera buriya twongere tungurana ibitekerezo nyine ku byo turi kugira, ariko twongere tubasabe tuti kuri Ganza, kuri Shekina hano murebe kuri urubuga dushyizeho iki kiganiro kuri Shekina, mushyireho komanteri zanyu,
distribuwe ku bandi, mwohereze mukoreshe y'abandi nabo baboneye ikiganiro, ndetse bakore na subscribe, bashyireho subscribe. Murabona ko bigeze kure rero no rubuga kuri Ganza Shekina dufunguye vuba. Mbashimire cyane, nta gihe kinini nari nabasabye ntitugire vuba kugira ngo urubuga rugere aho rugomba kugera. Murabona ko rubura gatoya, nirugera ku ntuza nzababwira uyu munsi abankurikiye mwese mwarashe ku ntego. Iyi video mubishatse yahita irasa ku ntego y'ibikenewe byose kugira ngo urubuga rube eligible, ruhite rwemerwa, rutangira ubundi rukora akazi neza. Ubu turacyari gukora kugira ngo rujye mu ruhando rw'izindi mbuga nyambuga zemewe ku isi. Ngaho mubikore wowe ukurikira iki kiganiro kugira ngo rugere ahandi. Ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace Imbera kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka. Ciao.